Di pamilya. Try tayo. Masaya at magrasyang kapaskuan, king balang metong kekatamo. Pagmasusyan tayo pungeni, inka fiestan, ning Sagrada Familia dari Jesus, Maria at Jose. Kaniting banal na kapagmasusyan, yabi atala po karing kekatamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan, ning balang metong kekatamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatagtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatagtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kekatamong eganaganang frontliners. Para king kapasalamatan dari pamilya ng Nelia Martin, pamilya ng Gloria Ambrosio, pamilya ng Rosario Reyes, pamilya ng Eudiosa Gomez, pamilya ng Rose Martin, pamilya Regala at Cabildo, pamilya Sardas at Luz Medina. Para king kebaitan dari Mark Herald Dalay, Niña May Pineda. Para king espesyal a intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Rachel Ann Tolentino, Maribel Mandela, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Marie Chris Paldeng, Daryl Francis Sanchez, Derek and Flor Sanchez and family, Leila Abiog, Trina Diazon, Mary Manette Pineda, Joey Dimitui and Karen Joy de Jesus, Catherine Paldeng, Rika D. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Antonio Simbul, Cherry Cacnio, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Anwil Rafael Sampang, Baby Liam Samuel Cristales, Francis and Vanessa Pineda, Pio Cesario Pingul, Lorenzo Lagman, Maria Lourdes Mercado, Esther Gangcuangco, Gina Torno, Elisa Fabros Samson, Romeo Soriano, Merla Mangalus, Olga Mangalus, Ricardo Manyala, Corazon Manyala, Jesus Navarro, George Willie Simon, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alang anggang kapaynawan daring kapatadtamong Meyango Nabie, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Annalyn Ocampo, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Met Austin Simon, George Soto, Daniel
Bermudez, Fernando Alvis, Jose Habelosa, Josephine Flores, Roberto Nicdao, Lydia Guevara, Onofre Villanueva Sr., Patricio Lozano, Luis Gabriel, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganakapa karela.
3. Ay, kanya mo 4. Kalayo. Verse 1. Verse 2 na. Verse 2.
Nato nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng ipa, ang puning anak, ang puning banali Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang mga Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banali Espiritu, manatili sanang parati kaya kayungan. At kaya kaunti No anti karalas, ing inuna tamong kaya katamong sariling kaburian, imbes na ing kaburiyana ni nga pong Ginoo. At iti alang binunga kaya katamo, nunemo ing lungkot. King katahimikan na rin kaya katamong puso, kanakantalangin at sisyon din kaya katamong kakulangan, at aduan tamo king Ginoo ing kayang kapatawaran. Iyagkas tayo po ngayon ing miyag na nagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa may payang tuto, at kaya kayo kapatad, uling may kasalang bina, kingisip, amalo at dapat, at nyayaluwang kakulangan. Ulinita, Panagapuko, ang Santa Mariang Kapilanman Birhen, Karisag ng Anghel, Ampon Santos, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, King Diyos sa ginutang. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan ng katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angka. Amen. Amen.
O Diyos sa ipame, binyeme king anak mong Yesu Kristo ing palina at kapanatagan, ning metong a familia kambe ng Maria at Jose karin Nazaret, bustan mong ing anak mo makirakaya naman, king biyadaring sablaming pamilyang Kristiyana, at gawanda ing kay kang iglesia, metong nga kapamisanan na nungnuke mabiyasang tanggap, at sumawop king metong at metong, anting galame na ning metong a familia. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Genome. Amen. Pamamasang iba't yung libro ng Genesis. Dimdam na yung salitang Abraham yung ginu, king kapamilataning metong pamipatilit. Nga na, katatakot Abraham, ako ing kekang kambilan, at maragul ing ablas ay biepo keko. Dapot nga ng Abraham, o ginong Diyos, nanong uluganing ibiyemo ka na ako. Nung sakaling mate kong alang anak, Elixir at tao Damasco, panibalan ko king pibale-bale ko, yang pamanan ko. Emo ko pa pikaluban anak, at ing pamanan ko, metong iya karing alipan ko. Kanita nga naning ginukeya. Aliwa Elixir, sarili meng anak maging talapagmana mo. Tikine Abraham Ilual, ning tolda at ngana. Talangaka at lumawek yung banwa, at bilangan mo ring batwin, nung arapat mo. Makanyan la karakal ding maging lahi mo. Pitiwala Abraham king gino, at ulinan ita, naging katanggap-tanggap yaking gino. Ene kelingwan ning gino Isara, antimoing sinabi na keya, ti paranay tang pengako na keya. Pistaman matwane, nilamnan niya at date ne para kang Abraham, ing meto nga anak kalalaki, king takdang panahon at ituning Diyos. Isaac, ing pemalagyo ng Abraham keya. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Ing dalita mo pong pakibat, King Gino, ene kakalingwan, ing kayang kasunduan kapilanman. Ulitan tayo. Kapilanman. O minye kayong kapasalamatan king Gino. Maus kayo king lagyuna. Sablang kayang depatan karing tao kaya kong sabihan. Magkanta kayo para king Gino. Pagkantayan kapurian, ibali tayo, ing makapagmulala ng depatan. Ing Gino, ene kakalingwan, ing kayang kasunduan kapilanman. Tumula kayo uling ning banal ng lagyo. Gustan lang tumula ring sablang sasamba king Gino. Pamintuan niya ing Gino at ing si kanana. Ing pamagdulap king Gino, eyo sana kakalingwan. Ing Gino, ene kakalingwan, ing kayang kasunduan kapilanman. Eyo sana kakalingwan, ding milagron gawa ng Gino at ding pisyag ng kayatulan. O lahi ng Abraham at alasuyo na, o anak ng Jacob, a pinili ng Gino. Ing Gino, ene kakalingwan, ing kayang kasunduan kapilanman. Ene kalingwan ditman, ing kayang kasunduan, ing pangako na karing libo-libong lahi, ing kasunduan agawa na kang Abraham, ing pangako na kang Isaac. Ing Gino, ene kakalingwan, ing kayang kasunduan kapilanman. Pamasangibat king sulat karing Ebreyo. Uli na ning kasalpantayanan ng Abraham,
pemintuana itang awos ning kayang Diyos kaya. Mintaya king balen a pengako ng ibye ning Diyos kaya. Dikwane ing sarili ng balen, bistaman inabalo itang pupuntalana. Ing kasalpantayanan yan namang may kapagyaring igpa kang Abraham, bistaman matuaning tutu, at ing mismong Sara asawa na, ene malyaring mikayanak. Penaliga ng Abraham king tuparaning Diyos ing kayang pangako. Uli na niti, king metong mong tao, bistaman iti alus matenya mo, karin lalon toring dakal apalipi, akasing dakal daring batuin king banwa. At mabilang-bilang antimo ing binutil belas king pasigan. Ing kasalpantayana ng Abraham, yan naman ing may kayagyag kaya, bangning idawon bilangayin adurulukan Isaak, akeyang anak, kanitang si bukanen ng Diyos si Abraham. I Abraham, ya itang pengakwana ng Diyos, makanyan man, makasadyaya pamuring idawon ang buktong ng anak bilang sakripisyo. In Diyos ya ing sinabi kaya, king kapamilatan ng Isaak, tanggapan mula ring maging palipi mo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakatako bang palawalan ng ano ba? Kanitang minuna, migsalitayang Diyos karing kakatamong pipumpunan, king kapamilatan daring propeta. Dapot kareting talwingaldo, migsalitaya kakatamo, king kapamilatan ning kayang anak. Ginoo manatili kay kayo, At kaya kaantim mo. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Miras ingaldo, bantuparan dari Jose at Maria, ing yuyutos na ning batas ng Moises at gampanan, ing seremonya na ning pamaglinis. Inya delare ing anak karin Jerusalem, ban idawon de king Ginoo. Itiying makasulat king kautusan ning Ginoo. Ing balang pangane lalaki, kailangan niyang mitalaga king Ginoo. At mintala naman ka rin, ban mi daon sakripisyon ti magyuyutos na ning kautusan na ning Ginoo. Kaparis, abatu-batu, o kaya naman, aduang pitsyon. Ating meto nga lalaking manuknangan ka rin Jerusalem in Lagyuna, Simeon. Metong yang taong mayap at makitakot king Diyos. Panaya na ing pangaligtas na ning Israel. Ing banalay espiritu at tsukeya, at pepabalo na keya ning banalay espiritu, king eya mate, hanggang ene akiting Kristo, ape nga kuna ning Ginoo. King agyag ning banalay espiritu,
linubya isimyon king templo. Inyang ding pengari ng Jesus, delare king templo, bandapta ning yuyutos na ning batas. Kimuna ning Simyon ning anak karing takdena, at pepasalamat yaking Diyos, nga na. Ginungening ti paran mo ing kekang pangako, paboren mo neng painawa ining kekang alipan, ikit na mo rin ding matako ing kekang pamagligtas. Inya nga to paranda na rin mga Jose at Maria, ing sablang adwana ning batas ning Ginoo, migpahalik la Nazaret, Galilea, ing balen dang Tibuan, at ing anak, may ragulya at meging masikan, may biyasaya at ing bendisyon na ning Diyos at tsukeya. Pagamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapayapag po kay kayong sabla. Merry Christmas po. Pagmasudsan tayo po ngeni, ing kafiesta na ning Sagrada Familia, or the Feast of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. At iti pagmasusyan tayo po, usually, yapin po ing Domingo kay bat na ning Pasko. At may tago niya ngeni, may susunod, lamo po halos sa yaldo. Ne po, Pasko, kay bat, Sagrada Familia, ing kapiestan tama. The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph in Nazareth. Misa natin pong mengot ang kanako, kakilala ko nga na, among, uso pa po ba ngeni ing charity nga na? Among, uso pa po ba ngeni ing charity? Nga naniting taong kakilala kong mengot ang kanako. Mi paisip ko at nga kong may kibat kaya, nga ko. Kanita, nga ko, kanita. Ing pangabalo ko king charity, metong yung project. Metong yung project iti, nga ko kaya. O kaya naman, potang sinabi tamong charity, nga ko, grupo dering tao iti, o kaya naman po, organizational activity, anong nuka rin, maka-schedule yung gawan ita. Dapat matupad ya, at kailangan ng budget, nga ko, charity. Nga po. Isipan ko po kanita, baluyo, ding atinan mo, ding mabandi mo, ilang makapag-charity. At ding alang-ala, ding pakakalulo, ilan naman ding tatanggap, charity. Makanita yung pamanintindi ko kanita. At magagawaya po iti, paminsan-minsan, kay Pasko. Na po, espesyal na okasyon, at miyayaliwa pa. Nung makanya niya yung pamanintindi tamo po king charity, siguro pin po, o ka-okasyon mo, weather mo po, potang mi paintagon mo po, Pasko. Depende king pondo. Weather lang yan. Nganapin po nitang kasebyan. Dapat nung balikan tayo po, balikan tayo po, ing penibata na niting amano, charity. Iti menibata niya po king amanong Latin, a caritas. Caritas. Ing buri ng sabihan, lugod. Pakamal. Lugod. Ing lugod din naman po meto nga project. Ing lugod naman po mangailangan mong pondo. Ing lugod din naman po i-schedule mo. Ing lugod naman po pang mabandi o pang makwalta o pang kalulo. Ing lugod din naman mo po at sumuking meto nga grupo o eya mo pang grupo. Ing lugod eya po uso-uso mo o weather mo. Ing lugod iya ing kayaw sana ning balang meto kaya katama. Ulitan kayo po. Ing lugod, iya ing kayaw sana, ning balang metong a Kristiyano, Katoliko, anting talatokina, ning apong Ginoo. Ing lugod buri ng sabyan, dalane po ning biyeta mo. Anting Kristiyano. Ing lugod, iya ing biyeta mo. Anong makanya, ning aman tamo pong charity, anting lugod, iya po ing paralana ning biyeta mo. Ne po? Iti mismo, ing pamibiyeta mo. Nganapin po, ning kaya katamong meging Santo Papa, ing kaya katamong Pope Emeritus, i-Pope
Benedict XVI at inyang amano kaniting lugod wari itamongan balo tayo iti ing Diyos lugod ya nga na. God is love. Deus caritas est. God is love. Ing lugod, ing Ginoo lugod ya. Inya pumalawot atin tamong kasebyan. King amanong English nga na. Charity starts or begins at home. Tutoy ita. Nepo, tutuya po ita. Ing lugod, magumpisaya, karing kay katamong tuknangan, karing pibale-bale tamo. Ing lugod, magumpisaya, king mismong pamilya tamo. Ing lugod, at kasuyuan king kaparang tao, magumpisaya pinaman, mitatanam yapi naman, miyubog yapi naman, at iti tutuyang masisese, karing kay katamong pibale-bale. Kaya nga't pansinin po ninyo, tayong lahat, sa nagdaang Pasko, December 24, December 25, umuwi lahat tayo sa mga pamilya natin. Lahat tayo. Mekad di nga laki ni kay katamo, ring malawot kay katamo, mekad may kagawa lang paralan, ban kanita, akasabi na katamo, akit na katamo. Miyayaliwang paralan yan. Atin niya pong hamon, atin niya pong pawaga, atin niya pong payabot, iting kapiestan tamo ngeni, Sagrada Familia, iting pagmasusyan tamo, iting Holy Family. Nano ya iting pawagana, payabot na. Iti yapin po ing pamagdawon, pamidawon, dari Maria at Jose king anakda. Po, malino ya king kakatamong pamamasa. The presentation of Jesus in the temple, nung ko magkamali, fourth joyful mystery ite. Kapat yung misteryo na ning tula, dinawon de, ing anakda, king templo, reting miyasawa, nino, i Maria at Jose. At iti pong pamagkalub, dari Jose at Maria, king anakda, king templo, iting pamagdawon da, dinawon de Jesus, ing ninyo Jesus, king templo, iti po baluyo, karanasanen ning Ginong Jesus, iti king kalam at kaya pandalub ring pengari na. Nepo, ang yang naman king mumunang pamamasa tamo at kaduang pamamasa tamo. I Abraham, dinawone, makatalagaya ing anak ng pangane lalaki, king Diyos, king hapong Gino. Inya naman, deting ni Yasawa, di Jose at Maria, dinawon jamo rin ni Jesus, king templo. Iti karanasanan ng Ginong Jesus, karanasanan ng kalam at kaya pandalub, kaya pandapuso, kabanalan da puso, ding pengari na, di Jose at Maria. Ama nga baldugang, ing lugod, iti magdawon niya. Iti lugod yang magdaon, lugod yang magkalub. Eya lugod, eya pulugod ang maglikom. Iti lugod yang maglikom. Iti lugod yang makatikom. Asubukan niya na po yung mag-charity, may kaditamungan. O halos kay katamo. Nepo, agawata na, arapata na, at experience ta na, iti ing mag-charity. Itang pepakit mo, king simpleng paralan mo, kitang agyo mo, ing lugod mo, king meto nga tao, kapilan pa mo po, dingaliwang parokyano tamo po kaya ni King St. Jude. Nung ako magkamali, bayo Pasko o Pasko ita. Kay ba't ko nga kasabi, reting miyasawa, agad-agad magpaalam lakan ako. Ngara, among, mama ko kepin po kanini Munta kay po guwag-guwag. Ngara, mamiyay lakan nung sahop, karing mangailangan kasaupan. Karela, mamulay kay pa po kanini guwag-guwag, among sanuan guwag-guwag yata, nung ako magkamali, basiking dindam ko kareting miyasawa. Mamiyay kay pong ayuda, kasaupan, karetang sukat mangailangan. Well, that's one way of showing what charity is. Nepo, metong yung paralan nita. Pero pag nakaking balang metong kay katamo, anting Kristyano, anting talatukinan ni nga pong Ginoo, anting Katoliko, pag nakaking balang metong kay katamo, etana sana po papanibala po, iting ausan tamong charity, king parokya, king pisamban, karing grupo daring tao, king gobyerno, karing NGOs at miyayaliwa po. Baloyo, itamo anting simpleng tao, itamo po anting ordinaryong tao. Apakit tamo po iting charity, king kapamilatanan ning mahayap at banal apami gawa-gawa tamo. Itamo pong makatwana, itamo nga tsuna king edad. Itamong iturumeng rumespeto, mamiyagalang ing meto nga yanak, king meto nga tao. Iti metong neng dapat charity work. Iti metong neng charity work. Itamong iturumeng anak,
nung makanano yang maging magana ka, maging mayap. Bali bang metong ng charity work kita? Ita mong pakit kang masabal kapag malasakitan, lugod king kalupa mong tao. Metong ng charity work kita. Ita mong iturumeng magmalasakit o maging mapanyaw ing metong iyanak ka rin kalupa ng anak. Charity work ne po ita. Bali yu po king kelambatan, ding anak at tuturuta mo, kalupa da, di Jose at Maria kang Jesus, at dinawon da king templo, ding anak at tuturuta mo, ding anak amumulat tamo, king kabanalan at kayapan, potang mimulat no ren, di nagul nala, mi kaisip nala, nung nano'y tang tiro tamo karela, iya ing gawan da, iya ing pakyapusan da, iya ing tularan da, iya ing mibye-bye ka rin pusura. Ngayon pong pagmasusyan tayo, ing kapiesta na ng Sagrada Familia, ing familia dareting atlo, ding Sus Mariosep, Jesus, Maria at Jose, umpisan tapo sana mismo, karing familiata mo. Iting mayap ay alimbawang pepakit da kay katamo. Iting lugod da, nanting metong nga familia. Iting malasakit da king metong at metong, iting kayapan at kabanalan da, anting metong nga familia. Tutupin po, tutuyin kasebyan, charity begins at home. Pero dagdagan kay iti, charity, yes, it begins at home, but it also ends at home. Charity begins and ends at home. Charity, it doesn't only begin at home, it also ends in our homes. Ne po? Bigla kayo mo po nga ganaka, ing pengari kong babae, ima ko, ing meya mo biye kong ima, yapong norma. Inyang anak na ako, kaya kaming may kakapatid, sasabihan ng ima ko, kasi uling kalulu kami mo, potang mamangan, o kaya tingkang kakanan, so grado na kang sabianan, ima ko, nga na, o, tagan me, ing kapatid mo, o, atin pang mengan, o, eka masaklo mata, o, pakibalak mo ring aliwa, o, pitna kayo ning kapatid mo. Bali po, ita mo pong matwa, potang iti po yung tuturo tamo, karing anak tamo, karing apo tamo, karing apu tamo, nung iti yung mituturo karing anak, yung mimumulat karing kaisipan dat piluplupan, monopi kaganakan ting anak kanita, king karelang paing tungulan. Pag anak ka, charity begins and also ends at home. Talakat kangan mo. Kaya katamo ya po ngayon ipasya, king kaya katamong kasalbandayanan. Sasalbandaya po. Kaya po, King Diyos, ikpang may payang tutu, dinalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo, anak ng bugto nga ginutang. Pengagligin mo paya ng Banal Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, dinasalalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikut-kut, tinipaya ka ring mete, king katungaldo, sinubliyang nebye, pepayta sa banwa, makalukulok wananing Diyos, ikpang may payang tutu. Iba't ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiye ang ponme nga mate. Sasagpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubin meding mete, at king biyalananga. Amen. Pakamalan kong kakaluguran, kaniti pong kapiestana ng Sagrada Familia ning Nazareth, manalangin tamo, King Diyos, sa iba tamong at subanwa, anting metong, a familia daring anak na ning Diyos. Karing balang kayo donan, ngayongan pong manigapu, pakiramdaman me, ingke kang balayan o Ginoo. Ulitan niya po. Pakiramdaman me, ingke kang balayan o Ginoo. Para king pamilya ning Diyos, king Santa Iglesia, ban manatili ng pagluwalo, ing kagalangan king be, ing kabanalan ning kasal, at ing awis ing katapatan at lugod, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me, ingke kang balayan o Ginoo. Para karing ima, akalupa ng Maria, ating pusong mitnong lugod, at espiritu ning kasuyuan. Para karing ima, aalang kupas lilingap karing karelang anak, at mituturo karelang kayapan alug at tetagan, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me, ingke kang balayan o Ginoo. Para karing tata, akalupa ng Jose, masipag, magsakripisyo, at susuyo king Diyos.
para karing pengaring misasadya karing karelang anak, ban maging malaya at responsable, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman may kang balayan o Ginoo. Para karing miyasawang mabibye antimong mikikilala, ban atok lasande ing metong at metong king kapibabatan, kapatawaran at kapanaligan, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman may kang balayan o Ginoo. Para karing anak, ban kabang daragula, mikautang lalub karing karelang pengari, at pasalamatan dalaw. Para karing apo, banding anak at apo, sa upandala at luguran king karelang ketuan, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman may kang balayan o Ginoo. Para kaya katamungang atsuketi, ang makatipon king Eucharistia, ban makirakiat tamo king bien at malasakit, ning balang metong anting maragul at mikakalugod a pamilya, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman may kang balayan o Ginoo. Iyabe tala mo naman po karingay katamong panalangin deting makatuking kayaduanan. Para po king kaligtasan na ning balang metong kay katamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaltanan daring kapatid tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapanda, ding kaladuha daring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong sablang frontliners. Iyabe tala mo naman po ring kapasalamatan daring pamilya ng Nelia Martin, pamilya Regala at Cabildo, kapamilya ng Gloria Ambrosio, pamilya ng Rosario Reyes, pamilya ng Yojosa Gomez, at pamilya ng Rose Martin. Para king anibersaryo ng kebaitan dari Mark Herald Dalay at Ninya May Pineda. Para king special intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Rachel Ann Tolentino, Maribel Mandela, Mr. at Mrs. Lenin Malang at ingkayang familia, Marie Cris Baldeng, Francis Daryl Franz Sanchez, Derek at Flor Sanchez, Leila Abiog, Trina Yazon, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Catherine Paldeng, Rika D. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Antonio Simbol, Cherry Cacnyo, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Anwil Rafael Sampang, Baby Liam Samuel Cristales, Di Francis at Vanessa Pineda, Pio Cesario Pingol, Lorenzo Lagman, Maria Lourdes Mercado, Esther Gangcuangco, Gina Torno, Elisa Fabros Samson, Romeo Soriano, Merla Mangaluz, Olga Mangaluz, Ricardo Manyalak, Corazon Manyalak, Jesus Navarro, George Willie Simon, at ding sablang kapatadang masakit. At para king alananggang kapaynawan daring kaladwa daring pakamalan tamong mayangubye, lalong-lalo na de Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Analino Campo, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Med Austin Simon, George Soto, Daniel Bermudez, Fernando Alvis, Jose Havelosa, Josephine Flores, Roberto Nictao, Lydia Guevara, Onofre Villanueva Sr., Patricio Lozano, Luis Gabriel, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at deta nga lanang makaganakapakarela, ipanalagin tala king Ginoo. Pakirandaman may kaya kang balayan o Ginoo. Ngayon po at tala rin sarili tang kapagnasan. O Diyos sa Ginoo Jesus may ragulya king meto nga makataong familia. Ituro rakatamo sana ri Jose at Maria at pabustan deng dagol Jesus kay katamo. Uling ya ing kay katamong Ginoo ing kay katamong Emmanuel ngenit manggaman king alang-angga. Amen.
Talakita po. Manalangin kayo kapatid, banay kayo katamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa Ginoo iting daon karigamat mo, king ikapuri at kaligayan mo kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, tanggapan me, iting sakripisyo at king kapamilatan daring panalangin ng Maria, ing birhen na induning Diyos, at ing esposo ng Iyose, pisan me tungan mo sana rin kay kaming familia, king kapayapan at lugod. Itingan po atuan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya kaantim mo, iyat nayo ring pusuyo, makayat nga no, king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat-dapat at matuloy. Tunepin karapat-dapat at matuli ding pasalamatan dagang parati, at numan karino ipa Diyos kingalangangat lubos mayupaya kapamilatan ng Jesukristong Ginume. Kingaldong iti kakatman mong tula ring puso me, ngening aki kilalami kang Kristo ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya, anting Diyos me, dapot ngeni mayayakit yang anting metong gagami. E Kristo yung anak mo bayo pa yung sablang panahon, dapot ngeni mi bait yaking panahon. Di natangyaban iyangat ing sablang bagay king kayang sarili, ban ibalik ing pamisan metong king kabilugan na lelangan, at tayran ing katao ketawan, ibat king pangawali na king kekang kayarian. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami king alangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banalo, ipa, yung panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banparake kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha ng tinape at pepasalamat yagega. Pira sune at binyene karinggiying disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikungan at kanan niya. Iti yung kanakong katawan, amidaon, para kay kayo.
Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat keka. At binyaning kalis, karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanide. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, dapta niya iti bilang kabigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyangin igaganakan mi o ipain kamatayan at mamanyuklin ang mebyan ng anak mo, daraon miya keka iting tinapay ning biye at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngan sanang may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu ban miganap yaking lugud. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding anak mong Dinorma at Onofre Senior, ay naus mong meko na keteking yato. Antining king binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganagan mula naman ding kapadad ming pepay nawan at maninayang subling biye, ading sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mo ngarapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo o kaya kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kaya baning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kaya kang anak. Kagum ning banal ay Espiritu, tuluyan nagkakarangalan, mangrangan, kinalananggan. Po, hindi mong anak nang inampun, ning kaya katamong malugod agino, maus tamong enikaya karing amanong tiro na kaya katamo.
Igapos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Ban king kasaupan ng kegang pakalulo, parati king may kapos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabang mane naya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristo kay kaming talapang apos. Uling kaya kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa nababalikdan, din kay kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalbantayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ang Ipakita po ngening misasan metong damo, king kapayapan. Kapayapan po, kay kayo ang sablang. Niyo ing ninyo Jesus, ing anak dang mayap at malugod di Maria at Jose, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayaos king dulang ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat ikas may nga mano, kumayat na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Alangang gangipa, pag nasanning mi biyebye anti dari Jose, Maria Jesus, king kapayapan kayabe mo, at ning metong at metong. Iti sanang pamakinabang, pasik na nga na kaming marap, karing kaligaliga na ning biya. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Luklok tamo po sa awalik ang mapila na announcements. Sa lubungan tayo po, yung bayang banwa, king kapag masusyanan ning kay katamong Santa Misa, king Webis, December 31, alas 8 na ning BM. Itamis po pong bayang banwa, adwala pong misa rin kay katamong pagselebran. Tamo pong abak, alas 7:30, ampong alas 9:30. Makanyan mo naman po, pagana kami, na alata mo pong First Saturday Mass. Ita pong abak ning January 2, 2021. Dakal salamat. Siklaw tapong yun para kay Horacio Imperata. Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan me kaya kayong kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na't may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi ngantabayanan mula, ring taong may tutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring sablang doktor, narsis at ting sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyla karing masakit kang bening belwan at masabal. Ipanalangin mi laretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang may anguna biya. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap na ring sabla, at ban makasahop kami karetang atsu king pamangailangan. Ipaniga pumikeka, ing patok nangan mo na sana, ing pangakalat na niting virus, anting pangakabus mi, karing takot me. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibiye ang ponmagari kambe mo, king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayambunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na induling Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi ke kaking kakulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ning San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluhan mo kami. Talakad. Inginu manatiliya kay kayo, At kaya kaantin mo rin. idukuyo ring buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Mayap ing mayabe-yabe tamo anting familia na ning balayanan ng Diyos at manalangin kambena ning banala familia na ning Nazareth para karing pakamalantangan ding kay katang pibale-bale ring kay katamong familia ing komunidad Kristiyana ing familia na ning kay katamong bansa ating mabilog abalayan. At bendisyonan ako nga ning Diyos amayupayang tutu ing ipa ating anak ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalamisa, mi daw umena ko ngan ngeni king kapayapanat lugod Kristo. Salamat, King Diyos.